Assalamu alaikum. Hare mi urike on fopla la nista do jam. Allah to hare do. Partage ne video maximum mi tolke ma Allah. Ya man huwa al-wahidu, ahadu, as-samadu, allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mi tolke ma Allah dandu men boni di boni gi haylo to di kawor leddo. Allah idandi anu dibe do e mojjere mada ne. A holli men siyenyi buy dum do hayso uditi gite modon ne. Hara on uduti gite modon ne. Onon jama wombe kona akiri to mi woni wolande. Urite gite modon ni on suti dum do idon andi ko signi wona e malaikaji din gippoto ara wallito en kaledi meden fino wettilen teddude meden ne ko enen duwa immade daro dadito andite non mamadi wona o legal wona o légitime andite non kadi nenu sono nanga mabori e wata lintude nangabe be do fop mabbe wato yeguto sadibano yimbe no wara hewre tonya ay tumba sakita do warede do hewre tonyi justice saria halale fi mabbe immode daro en darito de anden dum do foko jarrabuji ni leydi meden ni den suti hande himbe no wona nangirede be acciali on nayejo be acciali kum paykum be acciali o mokuba be acciali ben sonnabe ko hombo be accata himbe no warirede ni fewndo do ko mi ono wolande do ka pale militaire be buyande militaire be no tortirede no nangede hande no warede e hore tonyi e hore tum fiibe sikkitibe anden commandant kilo e yaadi be mabbe Bala Samura Idi Amin pero fuk muri amara kamara golle mabbe den wu golle mabbe den wargol militaire be jonno yimbe visa be mi tori ko mi jeji on immode daro en dadito den ko signi yo jama Conakry kono mi woni arde mi bangina do de to bere parce que me de suti tana fokitan don so sutaki o tana fokitan no mene me de suti tana fokitan don immode daro ni undo Allah hollirale ndo sina fiye udutu gite meden en anden enen kadi en immo darano den dadito den teddude meden ne en wata jodade sotode ndi albalawdi do fu kaledi meden immode darne dadde he ngu kambu piji buino ara e di leydi meden undo foko sign undo le suti ndiyan no yola yimbe hendu no wara yimbe leydi no dimbo kote ware yawo lambanji leydi no dimbo kote galum scandal kino wada cuudi no suma viol kino wada himbe no ware himbe no dampede himbe no sokane de boutique mum hokkitobe ko wura eno radede e tabu mudum dampe ko tawata be tawete ka conteneur mabbe wara mamabe fella mamabe dampama undo fo hilagine immode daro en dadito den fenotere teddude meden mi fillito enen udite ngite meden o video mon no hidi do hayso udite gite modo ne on ande ko jarrabuji ni mamadi o respectali parole makko imo continue mo warde himbe warama lagine gila lagine wiya lagine sharia wadali lagine sharia yimbe arbe o arbe o pays d'intérêt personnel immoden daroden fino itteren dum kaledi men ko système ni o système ko ma itten o système sinado e wata hettude teddude meden immoden daroden daditude mi tori ko mi jeejom mamadi bayton o respectali parole makko baytum o wi kanko be jangal ko feddi kon fi ko arata kon yobe fino e mudum harabe o kake ella o wi qu'il fera tout pour ne pas commettre les erreurs du passé e yi ko be fokkiti don ko be wiata kon si kekuwal ayi kekuwal no wira andu bugido ngalon woddake ko pularno mi wolani on si bumbe tun do windiri haray arsike pamme firtike on aray num firta non ngal pular ngal mi wolani on no haranami hay wolani on ngal ko jarrabuji lagine on hebuti doni lagine din suti Mamadi Doumbouya wala kende ben nenebe nayebe wala kende ben sagatabe hattube wala akende ben kikalabe nayebe wala akende koy boboy be akkanali hay e goto ko hombo be akkanta undo fu ko lagine tum be jettata balbe fewti nay mada be tirama ko Mamadi Doumbouya gila lagine wi lagine ko PDG ko ancien unique parti politique PDG RDA ko woni OGMD mabbe do mi anda si tay do remarque moƴƴa mi anda si tay dum remarque piji ko feƴude kilo Bala Idi Amin be do fop mudum do suti golle mabbe bonde be on en wadde hande wargo limbe Mamadi Doumbouya ko hore den non mi toriki on onon kadi armée guinéen prenez votre responsabilité pour mettre un terme définitif à Mamadi Doumbouya prenez votre responsabilité dès maintenant pour mettre fin à cette transition militaire qui n'a apporté que malheur et désolation dans notre pays. S'il vous plaît, l'armée guinéenne, prenez votre responsabilité avant qu'il soit trop tard pour nous. Prenez votre responsabilité. Le peuple vous réclame. Prenez votre responsabilité, l'armée guinéenne. Prenez votre responsabilité. Soit vous allez finir avec Mamadi Doumbouya, soit Mamadi va finir avec vous, un par un. Voilà à que des citoyens bébés. Voilà à que des armées.
wala accude e goto ko ma daroɗen enen kadi daditoɗen hare non ande ko jarrabuyeji ni woni wadde ka leydi meɗen wata goto non sikkito so sikkitike ko haaju moɗon mais billahi so immaki ko wonko wadde maaliba makko waɗa e lagine on fop moɗon non on yire ko monon ko wolande ɗo ko neɓa a très bientôt fode a image Diallo